minda ni ha ban pintre kam ya kanega sa hapo jongi bara kane kadon kanega sa ban yedi autrai ban yeda ya ki jait ben riu ko himen ko para ba it ha utrai Jesus Christ Midagasni kabalang kaken maburom yau Andrew Kim ulindo baru pajongu ubala yang nagabenda kajinge barkinom board yau Chris kilong kibas kem ha kajinge baru Andrew Kim ulong ulindo banyingkong jongari Korea bad Tangshis nem ba ula im haga jing long lindo. But kinong shun krustan kila penya no. Yawu rengka bado pajongu rengka bad boon gibange kibala bood. Bad menda kabalang Korea kalang kawe kabalang kabaklain ba ha kaparte. Bad kabalang Korea kalastan da ki ripaid ba. Bun snem kimpadon lindo ban kiniamas Henry kilahe kilasan dake jingid ukris ko himen ko para ya kisnam jong ki mater kapinseso ya kabala katsha badon ka jingsha ban ben hangda kabalam karoy ata but news no haka jimpule baningkong naka kitab Yesra Shapang ki pai di Israel ki belash ring mrau shap Babylon but napadeng kadar tili ki jait Israel tang ar jait dansa Judah but Benjamin shipo jait ki pai di Israel kila du jait namar kajingim kabakila im kajing tamsning ya ubale jimpen ke ya kahukum tentang ni don kajing perkata pojongi namar nilong Kristen Katolik namar nilong Kristen ladanga im hakano kano kadur ngan laiti ni bakalaban perkat kumni ladang im hakano kano kadur ni nom lait im lada nim treben im kat kum gajing shai kaba utrai ula penme hakadonu kamen siamju ni haban yai ya kalendi bakadau da utrai nakata daw ko himen ko para ni don ki story jingim jangi matter kim treben im hakano kano kadur light no ya kadur kaba utrai upeni light no ya kalendi kaba utrai ula kadau light no ya ka jingshai utrai ula penme hapojaki te hanne haka jingim jongi lesengida ngila bandon bon ke jinge hakamajo Henry ni habal longa jingshai niosno ba utrai ubelai ula persad ya usim Cyrus ba Kristen Jew Henry ula yokata ga jingi ka ba pala ke Jew ba ula kendo ula yara ula Christian ya ki pai di Israel ya ke jait Benjamin ba Judah ban late ban te ya ke yimane Jerusalem bala shapenjo dawu Nebukadnezar bad ula ay mensiam yaki ula penki imbiang yaki pai ju bakin late pai sha Jerusalem bante yaka temple utrai ubale uang nud barabor baki konjamu kinte yaka temple hapojongi habar jongi kabamut yaka jingmane kadebenyo yaka dur kadar katkum kajingang no jangobele ya kajingang no jangi barro ya kajimane jangi barro kalam kaba pension nongerim halor kane kajingi jangobele ubele uppe dia barro bakindu mane yawu habadon kajingtud hakata kajimane yawu ninumyo jingur kushu tepe na kajaka baki jingai na Jerusalem utrai ulas tamban ring jingmut ya ki beriu
Utrai ulas tang ban pinwan duri ke beriu ban leipai ban tebiang ya ke imane. Man gapor ngide ban long kikun ke bate ya kabalang. Ke bayada ya kabalang. Ke bakolai ban yada ya kikun jami. Ko himen ko para? Ka gospel ni dagas ni ka ang yangi vei pa vei utrai ula ay ya ka jingshai ya ka jingikai ya ka jingi shirham ya utrai. Minda ni haban pintre kam ya kanega sa. Hapo jo ni bara kane kadon kanega sa. Ban yedi autrai ban yeda ya ki jait ben riu. Ladang yim tre ban tre shitam ban yeda ya ki jait ben riu. Ban yeda ya ki Kristen ban yeda ya ki Katolik da ka baki im shirhem kai ka ban sajia min sangop ha ka jincha. Haba utrai wala keren haki pai di Israel haki posh haki po lamba ki nongya to lepa husiar ba karon ka jimma lada pim kumne pin sajot utrai un sa ino yapi hendra kim shimla shashko minta yangi ro kumju nilong ka jing shai jan ka perte barka tin utrai om judan mano batang ya ka syarat bertap ya ka da ka perhane bu ha ka krum jing dia. Utrai ula pen me ya ka sharak ha pojoni. Utrai ula pen biang ngi da ka jinge. Utrai ula pen slay ngi da ka jinge. Bad kane ka de ka kamaram jongi ban pen tre kam ya ka sap. Habang yo ya ka dak ka shen jonga jimma yangi. Habang yo ya ka dak ki shen jongi nong shun saudang jongi. Ngi habalong ki ba husiar. Pe utrai ula yid adu kata ya kadar jai di Israel hendrai namar ba kim shimla shimkia ya ka jinko jongo balai utrai ula yino yeki lada nim shimkia ban yada ya ki jai benriu nakaran yada ya ki jai benriu yada ya ki Kristen da kaba snautu ya ki nong shun saudong jongi hendrai ngamla ban kadau ya pi kie kita ki nong shun snautu mapi. Ni don haka jimma ko men ko para. Ni don haka jimma. Ni ke badon ke jing shai nim juki em. Ni ke badon ke jing shai balawanda utrai ben idia u ben chakriya u ben yada ye ki jai ben riu. Yada ye ki Kristen. Lada ngis ngap jar. Yen so po ye ka po. Ngin babe kum gi pai di Israel. Ngalakaran bon sin ya kane. Henrenga ka umen siam ba ku dudang pengki yim biang ye nga ban keren ya kaba ni de ban keren ni don kam ban kendit ben riono na ka jingyo tia jongi utrai u peni hangi bon ge dakishin utrai u penius no yangi shapangi jingjia bon ge jaka kinong shun ke ba apta ban penja dat penya be Kristen haka Kasi Hills haka Gyaro Hills ngidon ya kanega jimma minda lada ngim pen kalain ya lade dake jimbun pai kawai ka benda jimbun pai kawai ka benda nide ban hikai ba ya ki kon kende badi kon sinrang shapange jinge nide ban pengam jilliu ya ka jinge lem komda haba wan ka ler jong ka jingtenju ya ki kon jongi kin sengop hakik ti jongi nongshu nama ki nongshun ki aptap ban pencha de ki kon jongi ngala ong shisin lempa ka drak ngala ko banong biang ya kane nama ngadon ka jingang nur hapo jonga ngadon ka jingting hapo jonga habang ayos no iki kubor na kelai lemba ka drak don ki beriu ki aptap ban penjo de ki jai bandriu kam tame ye ki kon kende bat ki kon shinra don bon ki beriu ki ba penshoi wade ki kon kende lemba ki ve pat ki paralok bale kadona ya ka jing shai lese ki mi ki pakim don jing shai bana ye ki kon shinra ni bon sin ni kensting ye ki lese ngim bat yada sumar ye ki lese ngi pendiang ye ki lemba ki ya ki tiar barem dor ki mobile phone don mon ki konjani ki panna ki kimi ki pa da ya ki mobile phone ka bashon dor sanbo hajar banle yu ban yale ya ka games yusno ye ki kubor
bagi kon jongi ki penyap yala de kai ka daw ngimte ki bi ki pa ki oi lese ki pet mi ki le ayu lese ki yala ka games ka ba pensho ye ki kadu kadwa ye ka challenge ban penyap yala de don bon jai ki games ka ba challenge ki kina kadu kadwai ki haban penyap yala de ne ki haban shim ya ka challenge bakilom ki bashlu kaya lang bonsi ye ki shaka jimpenia ki megi pa tolong ka bakusia yalam ye ki kon shaka jingshai pin me biang ye ka jingshai balipno hakinga sem jopi uji su laong to sumar ya ka ba pios no namar utau badoneye undang yoshu ladang ni pensaiso ya ka bor ye ka jingai jungo balai utrai unang ai shushu ladang is ngabjar utrai unvengno unsa ino yani tinaga tagadao kajai benri kadang ka jimma namar kedan dibri ke bayasela persayani ban penjoy ngidon kam banduai ngidon kam banduai ngidon kamro ban hikaya kikon bakinom ngop hakum gini ke jimma ngidon kam hikairo yakikon kende yakikon shinrangru ba lada ki beriu ki pensho yaki ke tarwa yaki ke baro ke basngau tenan ne ki kro yaki ban leit lambat ki beriu nongwe kim de ban komu nama don bon jai ki buisni menda ka trekam borba menda kusiarba shim yakane konga jinya tolepa lada ngim shim kia ngin sababe hadin chiposne ngin stamban babe hadinar posnem lese ngiru ngin stamban dujai ngiru ngin stamban dujai bale ngim shimla hikaya ki kon ban yadam ngim pat hikaya ki kon ban im scam nagavinda ka jinge ngim ban hikaya ki kon ban hidia jesu lese ngilong ki bakrain ban hikaya ki kon ban hidia ka parte ban hidia ke barrochon ka kinja parte like now jesu ni kalain ban ai tuition ye ki kon ni kalain ban pa ye ki nagavinda kano ka jimmen toy chon ka parte henre ngim ju ai tuition ye ki kon shapang jesu ladang ngim pingam jilli ye ki dakane ka jingi habawan ka ler jon ka jingten jo king saklon kalas tamban be e ka ler na ka daw ngakran tenge ipi baro pi ki bas ngap ye nga lamba kloy roban penbreng ye kane kalam kadaw yano ngakran ya kane ngaklam kadaw mano bade kinongshun ngakran ya kane snawutu pi baro pilong ki bastar pe saudong jongi pe ya ka badang jia saudong jong ka parte wat hapo ka rijongi haki ri marjan jongi haki afrika kidang jia yuko himen ko para kadon ka jinyalle ban pindu jai ya ki kristan kindup ya ki katolik kindup ya baro ki kinfon kristan tengi ngide ban ya telino menda ngide ban ya telino banyale persya namar ngilong ki bakrain ladangi idia ujisu ladangi pentebe ya ka jingshai hapojo ngilong ki bakrain henre ladangim tre ngin salong ki batolot kum ki pai disai ayu trai unang kerku kerdo ingi bai paiwe ban kentit ben rino bangin nombu ya ka jingshai ka perha ngihaban semadan ngideben pinbrian ngide balong nong yala ngide balong ki bakersan ngide balong ki bayada ya ki jai benriu ya ki konjangi kenamba ngilong ki baklain persya ya ki nongshun utrai unang kerku kerdo ini unang pensle ini da kata ka jingi shirhen naga benda ka ri naga benda ka jilla naga benda ki jai benriu naga benda ki kristan naga benda ujisu jisu be ai bohri ni bangin te ya ki jingim jangi bangin te ya ke jemane jongi bangin pen scam ya ke jinge ha ke donu jongi kun ki tige jongi bangin ya da ya ke jai pentri bangin ya da ya ke jinge da ka bor ka bashirhem bawan na me ko Jesu enya ro ya utra Jesu Christ amen.